dutange haleluya. Muzamure haleluya. Tima. Muzamure haleluya. Haleluya. Aravuga ngo nikufite. Aravuga ngo Zinkoni. Ati iyo nyine yirambike hasi. Ngo irambika hasi. Ngo yamihinduka inzoka. Ngo agira ubwoba. Ureka gusubira inyuma nije wo ndiho. Turi kumwe nawe. Aba ngo yegere yongereka. Ngo arayegera. Ngo arayifata. Guhinduka inkoni. Aravuga ati kweri uzuko nahuye nijoro. Aravuga ngo izo ntucemejwe nico. Ati fata ikiganza cyawe cy'uburyo. Gishire mu kwaha. Ngo aragifata ngo agishira mu kwaha. Ngo agishire mu kwaha. Kiza cyahindutse ibibembe. Ariko juru we. Ndamukubita. Bwana asifiwe. Imana irongera kandi iramubwira. Bwana asifiwe. Imana irongera iramubwira ngo fata icyo kiganza cyawe kandi wongere kandi ugisubizemo. Wagisubizemo kiza ari kuzima. Iramubwira ngo wowe wemejwe n'ico ngico. Ngo niba temezwa n'ico ngico uzogende mu nyanja. Uzogende mu nyanja. Ngo nimara uvoma amazi ngo uyasuke uyadahe. Pima. Udahe amazi mu nyanja. Ngo nimara uyasuka umusozi ngo azohinduka amaraso. Ngo nimara ngo uzobona izo nzokora. Aravuga ngo data ngiye kukubaza ikintu kimwe ikindi kintu kimwe. Ati niki kintu none ko ndi kugenda nkaba ntazi kuvuga. Ndikimeme sinzi kuvuga. None nzoshika mvuga iki? Ariko Patrick manaje. Nikizoshika nkababwira. Nzoshika mbabwire gute sinzi kuvuga inzamema gusa. Naje inzamema gusa cyane. Zamuka mwewe. Umwami wanje murebese amaso yanjye z'imigoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera daranira usigira icumbi Yesu yafatiye tamarira asabayo abariyo baguwe tamarira asabayo abariyo baguwe. Muzi ibyago Imana yamuteje. Amasimana iteza ibyago. Iramubwira Imana irarakara. Imuteza ibyago. Muzi ukuntu ibikeri byateye ariko ibikeri ni bibi. Muzi ukuntu biza bisimba. Imana imuteza ibikeri ngo amazi ngo hazinda. Ariko mwararagiye. Mukaza mwumva indi kuriye. Indi kakujya. Ayiwawe. Imbaraga se zikakurya. Papa biso. Umuhungu we niwe gutya wasengeye gutya. Amazenge Imana iheze bisoga umugisha. Dutange haleluya. Haleluya. Yesu jina nzuri nani kama wewe. Hakuna wanolingana na wewe. Matendo yako makuu tumeyaona. Unaweza yote yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Kuva 12 no ku 13 nashimira n'umuvandimwe kwa dufitanye ivuga ubutumwa muri Karuvare. Jewe naje nja muri Karuvare nasaba n'imbabazi bari bambuse muvuga ubutumwa ngo yabuze mu gisagara. Nabisaba imbabazi kabisa. Nari muri ndivuga ubutumwa hari muri Karuvare twagize ibihe byiza. Mana mwije gwezo mugisha. Kuva 12 no ku 13 musomyi wa Bibiliya mwese kunarangira kuva 12 murongo wa 13 ayo maraso azababere ikimenyetso. Hera kuri haruguru ku 12 hera ku 12 kuko muri iryo joro aho zanyura mu gihugu cya Egiputa tahandi nzaca ingendo zose nubwo nzozikora nzoca muri Egiputa kica abana b'imfura bose. Sinzareka mu kintu cyose cy'imfura umwana wese w'imfura
wo mu gihugu cya Egiputa, wo muri ico gihugu nzonyuramo. imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa Itonde. zose. Ndetse uretse n'imfura zino tugenda tubyara, ndetse n'amatungo yose, amatungo yose, nimba ufite inka, nimba ufite intama, nimba ufite ihene, nimba baza bazorora, ikintu cyose ufite cyose. Octave Pika yaho n'imana z'abanyegiputa zose, ndetse n'ibyo byose n'imana zo muri Egiputa sinzozisiga, kuko muri Egiputa hari haba imana nyinshi bakaza baramya. Tuzamura ibiganza. Atukuzwe Mungu. Muzamura ibiganza hano turebe. Haleluya. Ndetse n'imana zahe zo muri Egiputa nazo sinzozisiga. Kurumva senga ikintu cyose aho zasoza amateka ziciriyeho. Aho Uwiteka ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Amen. Ayo maraso azobabere ikimenyetso mu mazu murimo. Amen. Rekera aho ngaho nushake wishitara. Dutange haleluya n'Imana. Atukuzwe Mungu. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo hari icyo ugomba kwica kugira ngo ubugingo bwawe bubeho. Hari icyo ugomba kwica Napole kugira ngo ubugingo bwawe bubeho. Jewe Patrick, hari icyo ngomba kureka kugira ngo ubuzima bwaje bubeho. Ndarisubiramo. Hari icyo ugomba kwica Mbonye kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Hari icyo ugomba kureka mama kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Pick. Hello Dimas. Dutange haleluya. Haleluya. Hari icyo ugomba kwica mama, musaza wanje, ba papa, bande ingero zose urimo kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Ngiye kurisubiramo ijyanyuma nushake uritahane. Hari icyo ugomba kwica kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Hari icyo ugomba kwica kugira ngo ubuzima bwawe bubeho. Mu buzima, amen. Mu buzima tugenda duhura n'ibintu byinshi. Hari igihe ushobora kuvuka uri umuntu ukomeye, ukavuka uri kirangirana hano mu isi, abantu baza bakubona umuzamure kuri piano. Bwana sifiwe. Abantu baza bakubona gutya bose bakazaza bakamapfukama ati kanaka arashitse, ukabikire ikirangirirane mu isi, apana Imbaraga gusa, ukabikirangirirana ahantu hose. Abantu bose bazagukubita amaso bakagira ubwoba. Guriya ndamubona, guriya araje. Abantu baza bakubona bakavuga ngo kweri uriya muntu arakomeye, nta muntu uzumutonga agatoki, nta muntu uzumuvuga. Izo birashoboka. Ukaba umunyembaraga ndetse waza unahagarara bakavuga ngo uriya mugabo ni umugabo. Ntimubaze yazashika bakaza bimura abantu baje kare, ukaza kare wowe waza utinze bakaza bagutiriye. Ariko Patrick man ndafashwe Imbaraga. Hari ikintu ejo bundi natekereza hejuru y'umuntu w'umunyembaraga. Umunyembaraga pana imbaraga zino ngabi z'umubiri zakawumva, kuko njewe nigeze guterura nk'icuma nari ngangutse cyane. Nakazinywa Primus apana zino muza mu mwebwe zitatu zingahe. Nakazi ntarama $200 zikama zishira gutya. Tekereza izo mbaraga zaki. Ndababara ngo zino mbaraga zose nazifushije ubusa. Iyo nza kubimenya nkazokujira muri bino mbere sukumba meza ndazisha. Kandi genera umuntu wese ibikwiye mugiye cyayo Imana yacu n'umuyaga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibikwiye mugiye cyayo. Ichoki narakiregrese dawo nakiregreta n'ubu nacishuza nkavuga ngo wari waragiye Patrick. Yes. Wari waragiye. Reka niruke dusomye amajambo meza hano
Oh la soma. Odima kati salama. Dusomye igitabo hano kitubwiye hejuru ya Yamose. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngo bari baragiye muri Egiputa bajanye hejuru y'ubunyage. Ngo amaze gushika. Amen. Munyikirize bantu bambarara. Amen. Nawe, amen. Simbatindira pe. Ngo arangize. Ngo amaze gushika muri Egiputa. Ngo umwami Faraho ngo abone ukuntu baba babyara n'ukuntu baba bororoka. Aravuga ngo bano bantu nimbareka. Bano bantu nimbareka gucya nkazobareka. Ari wowe nimbareka bazonyica. Ati none ngiye gutanga itangazo. Iyo tangazo ntanga niri umwana wese w'umunyesiraheli uzovuka. Umwana wese w'umunyesiraheli uzovuka. Wese w'umuhungu ari imfura. Wese agomba kuzoza ate mu ijosi. Lode. Umwana wese w'umuhungu uzoza uvuka. Ariko mana yaje. Imfura z'abana b'Isiraheli. Abane ubugima. Big. Bwana asifiwe. Tuzamure ibiganza ntanga haleluya. Twongere tuzamure hano naho dutanga haleluya. Haleluya. Amen. Bahari abagore babiri b'ababyaza. Abagore b'ababyaza bari babakubitaro. Nibo bakaza babyaza abagore. Barababwira ngo umwana wese w'umuhungu uzoza uvuka. Wese. Imbugita. Ariko mama mavuga twebwe ikintu tutokora. Ngabi twebwe ikintu tutokora. Habe nubwo bozana ifaranga zimeze gute. Habe nubwo bozana amayero ameze gute. Habe nubwo bozana ifeza zingana gute. Habe nubwo botamba ibitambo bimeze gute. Twebwe ntituzomena amaraso. Abagore hari ibintu uzawinjiramo utabizi bakagushuka bakakubwira ngo njira muri bino bintu utabizi ukagenda. Hari ibintu uzawinjiramo utabizi mu Lode. Ariko Patrick ndonga utasha. Bwana asifiwe. Ukinjira mu bintu utabizi ngo barangize iwe aravuga ati ntibikunda. Bukeye Mose aravuka. Ngo amara kuvuka ngo nyina aramurera aramuhishahisha biranga. Buri kintu cyose uzuhisha kitari mu busabane bw'ijuru fe kizomenyekana. Gitinde gitebuke kizomenyekana abantu bazokimenya bene. Aba icuhisha cyose uno munsi cyangwa ejo bundi cyangwa mu gitondo cyangwa kino gikuta kizovuga amakuru. Ko tanga haleluya. Tuzamure haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Prima. Bwana asifiwe. Amen. Ngwaramuhishahisha biranga. Ngwaramuhishahisha biranga. Ngwarangiza yumva ko arambiwe. Tugomba kuzoza turambirwa n'ibintu bimwe. Ngo bukeye mu gitondo aravuga ngo reka ngende mumba gaseke. Ngo mumba gaseke. Ari wewe. Ngo mumba gaseke. Ngo fata Mose. Ngo mukubitamo. Mutima ariko Imana izija gukora ikintu kera yateguye inzira. Zamubona Umwami wanjye urese amaso yanjye z'imigoma y'amahoro ukariyo twarazwabera. Warangize amujana mu nyanja. Waramujana mu nyanja ngo amutamo. Ngo arangize nasomye igitabo cya commentaire ngo amaze umukobwa wa Faraho ngo afatwa n'icuya cyihuta cyane. Agira icokere yumva ko kimuzamukana gusa. Yumva ko icokera kimuzamukana kado. Ngo amaze ngo yumva ashaka koga. Hari igihe icokere ukumva rimwe ukavuga ngo reka maze ntembere mu mujyi. Uno mujyi wanyu. Kavuga reka maze ngere muri ville. Samuka. Maze mwitonde. Sawa. Bwana asifiwe. Ngo afatwa n'icuya cyihuta. Bwana asifiwe. Ngo afatwa n'icuya cyihuta cyane.
ngo amaze ngo aramanuka aja mu nyanja ngo aja he kwiyuhagira ngo amaze gushika ku nyanja ngo abona akantu kari mu mazi ngo agira amatsiko yo kugira gute yo kureba ka kantu atuma abaja biwe arababwira ngo mugende muzanire ka kantu ndebe ikintu kirimo arababwira ngo mugende muzanire ndebe ikintu kirimo ngo arangiza abaja biwe nabo bari Moletes a la face. Prosio de farite. Maridesile farides. Mando. Crescio de va. Pima. Promotion de vie. Iton. Ngwamaze ngo bariruka. Aho. Ariko nabari babangwatse. Ngo bagenda basana kagase. Ariko Patrick. Wija wabayumbe kuli kubona Wija wabayumbe Wija wabayumbe kuli kubona Wija wabayumbe kuli kubona Wija wabayumbe barakazana Bwana sifiwe wamara kazana wasanga arimo akana kese wa mukobwa ndarangije Bwana sifiwe ngo basanga arimo umwana mwiza Bibiliya ntizivuga ukuntu yarasa taho nasomye mwitonde Bwana sifiwe tuzamura ibiganza twongere tuzamure mureke gusamara twongere tuzamura Haleluya twobijana gutya tukareba yeme twongere kandi gutya twongere kandi ijya nyuma waragize ngo umwana umwami Farawo ngo aramureba aravuga ngo uyu mwana kwa ari umumarayika kwateye imbabazi uku no mwisha ngo mubaja biwe harimo mushiki wiwe yamubwira ngo reka nje kuzana umuntu zo wo kurere amazi yamagenda yamazana nyina pima ngo yamazana nyina ngo bari ava ahandi mu gasesero iriya kure iriya arihisha aja kurerega ibwami ngo yamaja aja kurerega ibwami muri za mayoneze n'ibindi zose n'amakaroni n'ibindi byose ariko agasuzugura ko bazimuyeme utanga haleluya Abiriya ashibwami abari yaje kureregwa amaze aratona yeme ngo n'izina ryama rihinduka yama muhindura izina buri hari amazina menshi bazakwita atarayawe hari amazina menshi be buriso hari amazina bazabakwita atari amazina yawe waragize muzi ukuntu byagenze ngo aratembera mu gitondo kimwe ngo amaze gukura ngo asanga umunyagiputa n'umunyesiraheli ahantu babagwana ngo barangize gusanga asenga ahantu babagwana ngo arangize ngo afashe wa munyesiraheli gukubita wa munyagiputa ngo arangize baramwisha ngo amuhamba mu musenyi ngo arangize ngo agira amakuru ngo ntiyamenyekanye bukeye kandi ngo arongera kandi asanga abandi babiri babagwana ngo agishika gutya ati ugiye kugeza nk'ukuntu waraye ugejeje ijuru ya wacu aravuga ngo amakuru yamenyekanye ibyo uzuhisha byose bizomenyekana itsoma yabi dutange haleluya niso haleluya aravuga ngo amakuru yamenyekanye icyo ngomba kugira gute ngomba kwiruka ngahunga yamahunga buri hari gizo ushika mu bintu rimwe ugakizwa n'amaguru kiruka kavo ukama wiruka utitaye ku kintu cyo cyose kavuga ngo ukabisiga ukagenda aragenda
muzi ukuntu byagenze ngo asanga abakobwa ahantu bazaje kuhirira n'abantu bose hari umuvure ngo arabafasha baruhira ngo buhire barataha kare isi arababwira ati ko mutashe kare niki cyabaye kandi mutazamuta tere hari umuntu wadufashe kuhira none mumusize kubera ko mutamuzanye ngo tumugaburire mwasubiye mukaja kumuzana tukamugaburira okta amen ngo amase ngo basubire baje kumugaburira kugeza ubwo amen kugeza ubwo yagize gute amushingira umukobwa wiwe barabyara ngo aragiye mu gitondo ngo aragiye pasteur ngo aragiye ngo abona ngo ivuze ngo ahantu ryarisha ngo arangize kubona ahantu ivuze ryarisha ngo agira amatsiko yo kugira gute yo kugegera kandi ngo ryakarisha ngo ntiri kongere ngo rishire tiri kongoke aravuga ngo reka ngo negere hariya ije kureba ngo amaze ngo agiye kuhagera ngo yumvijwe rivuga ngo Mose kwetura inkweto hano nahera hahera ngo amaze arazambura Bwana sifiwe jegiza nkora akite zose mpaye mzerekana itonde muvawe aregera Bwana sifiwe ngo arahegera ngo arangize ariko umuriro uratsa Bwana sifiwe ngo yumvishwe rivuga ngo mbabajwe n'ubwoko bwanje muri Egiputa shaka kuja kubukura hariya gira vuba wihuta cyane waravuga ati wowe urinde umbwiye iryo jambo ariko hari igihe tugirana ibiganiro n'Imana ikatubwira amakuru wiriso Imana ikatubwira amakuru ikatubwira wowe ikababwira njewe Imana ngo maze imubwira amakuru iramubwira ngo nkeneye kugenda none urinde wowe iramubwira ngo jewe reka nkubwire izina ryaje ndiwe abari kuzoshika wicaza abanyesiraheli bose nimara ubabwire ngo y'Imana yabasogokuru n'abasogokuruza yabantumyeho abari ati kweli ati jewe ati kwanza niko ufite mu ntoki aravuga ngo ufite inkoni nabonye inkoni hano mumpeze yani inkoni muza baragize ko bazabashana inkoni Bwana sifiwe dutange haleluya tuzamure haleluya muzamure haleluya haleluya aravuga ngo niko ufite aravuga ngo ufite inkoni ati iyo nyine yirambike hasi ngo irambika hasi ngo yamihinduka inzoka ngo agira ubwoba ureka gusubira inyuma nije we ndiho turi kumwe nawe aba ngo yegere yongereka ngo arayegera ngo arayifata guhinduka inkoni aravuga ati kweli uzi ko nahuye nijoro aravuga ngo izo ntucemejwe nico ati fata ikiganza cyawe cy'uburyo gishire mu kwaha ngo aragifata ngo agishira mu kwaha ngo agishire mu kwaha kiza cyahindutse ibibembe ariko juru we namukubita Bwana sifiwe Imana irongera kandi iramubwira Bwana sifiwe Imana irongera iramubwira ngo fata icyo kiganza cyawe kandi wongere kandi ugisubizemo wagisubizemo kiza ari kuzima iramubwira ngo wowe wemejwe n'ico ngico ngo nibatemezwa n'ico ngico uzogende mu nyanja ngo nimara uvoma amazi ngo uyasuke uyadahe pima udahe amazi mu nyanja ngo nimara uyasuke umusozi ngo azohinduka amaraso ngo nimara ngo uzobona izo nzokora aravuga ngo data ngiye kukubaza ikindi kintu kimwe ati niki kintu none ko ndi kugenda nkaba ntazi kuvuga ndikimeme sinzi kuvuga none nzoshika mvuga iki ariko Patrick manaje niki nzoshika nkababwira nzoshika mbabwire gute sinzi kuvuga inzamema gusa naje inzamema gusa cyane zamuka mwewe
kuvuga none ati wowe utuze nzoguheza umugabo wowe wimvuze ari we Aroni wowe utuze gusa wowe uzoza utegeka gusa uzoza uzigira gute uzoza utegeka mobela kat modela passé crodes à la ferme prosio de parité odi mari de seve mondela kat ati uwo uhumure nimvuzi numugabo nzi uzuvuga nzomutreninga akanwa kiwe zogashiramo amagambo azozashika yama yashira ku murongo gutyo wo gusoza uzomubwira ko agira wo utuze gusa wo uzozutegeka gusa ariko agiye kugenda ben Imana namubwira ngo nzobanza ninangira umutima wande wa Faraho kugira ngo abone ko imbaraga z'Imana zibaho nzobanza mwinangire kugira ngo abone ko imbaraga z'Imana zibaho hari igihe ugwa mu bigeragezo Imana ikabanza ikagupima ikagutestinga ukajwigira abantu baza bakubona ukabona warashize ukareba bwasha ukanga gusuka sambana ukanga gusuka genda ukaja mu burose ukagenda gusa wajwigiriye rimwe gusa mwihangane bino bibazo turimo bizoshira ibyo ugenda uhura nabyo mu gitondo kimwe papa ngabi bino bizoshira gusa wowe ukomeze kujambo Imana mwavuganye nayo amen ariko pastor we harakarimbo kari kunzamo kavuga ngo zamubona umwami wanje murebese amaso yanjye z'imigoba y'amahoro uko ariyo twarazabera daranira usigira icumbi Yesu yafatiye amarira asabayo abariyo baguwe tamarira asabayo abariyo baguwe ngo kuva tukaje Imana niwe ufite amagambo meza y'ubugingo Bwana safiyo Imana nifite amagambo meza y'ubugingo bene data dutange haleluya amen waragize aho ngo baragenda bashike bicaza abanyesiraheli barababwira ngo ndiho niwo mwe muhumure niwo wabantumyeho mwebwe ntumugira ikibazo naje kubakura hano ati wowe wasaze wowe uramuzi Faraho hari ibibazo tuduhura nazo bingana na Faraho bikatunaniza kote warangize ngo yamaje kwa Faraho warangize yango ni mwongere muhisubiza ndaguma nyikoreshe mu mbabarire arangize gwashike kwa Faraho ati ndiho yakuntumyeho rekura ubwoko bwanje bugende niko bugende warangize aravuga ati wowe wavuye hano koza amanyanga none kugiye kandi ugira gute ati reka nkwereke arangize akora igitangaza ngo akubita kandi yango ni hasi yamiba inzoka amaze Faraho nawe ati muhamagara abafumu n'abakonikoni kuri hari abafumu hakaba n'abakonikoni n'abarozi nabo bamabagira gutyo barazingazinga ngo barangize inzoka zamazuzu ngo zimara kuzura Wilson yankoni Yamose ngo yamitumaraguragura twose sindiga theologique ndaje ku ishuri rya theology Bwana safiwe ikintu ntarasobanukirwa nuko yankoni ntantu nigeze mbona ngo ntigeze ibyimba ntigeze ndende ngo kurya ari imeze niko yagumye kandi yazimize zagiye icyo ni kibazo nawe wibaza ugenda ukorera recherche yawe zagiye halo wogu muzamure piano zagiye zagiye yamiguma kwakunda aho dunia tulimo inayumba kama mulima watoto ulimo wazazi nao wanalia vilio we ukipata na shida elekea Yesu ukipata na shida elekea Yesu
ariko mana mukama mode Imana iri kumwe natwe mureke ubwoba Emmanuel Imana iri kumwe natwe tishi cyo kizoka murekera aho ngaho Imana kutumiragura ngo arangize muzi ibyago Imana yamuteje amasi Imana iteze ibyago iramubwira Imana irarakara imuteze ibyago muzi ukuntu ibikeri byateye ariko ibikeri ni bibi muzi ukuntu bizabisimba Imana imuteze ibikeri ngo amazi ngo hazinda ariko mwararagiye mukaza mwumva indi kuriye indi kakujya ari wowe imbaraga se zikakurya papa biso umuhungu we niwe gutya wasengeye gutya amazenge Imana iheze bisoga umugisha dutange haleluya 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 ubwira kabiri ngo bwamabwira ngo apana buno tuzatubona rino joro ngo bakabukoraho ubwo gukoraho ngo arangize muzi bigeragezo ngo ikigeragezo cyanyuma hari twasomye ngiye kurangiza ngo Imana ibwira amakuru iramubwira ngo genda ubwire rero Faraho ati ngiye kuza ubwira abanyesiraheli babwire ngo ngiye kuza bagende bafata umwana w'intama uwo mwana w'intama ngo bagende bawubage nibamara kubaga ngo babwire gute bawuge ngo nibamara ngo amaraso ngo bafata amaraso ngo bagende bayasiga ku bihamambirizo z'imiryango ngo ndaza ngo ikintu cyose cy'imfura cyose ko jewe nasomye niko nasobanukiwe ikintu cyose cy'imfura na pole wa muhungu wawe yitwa ndajya Eliyo urebe kandi Eliyo akagenda na pole sindabyara ariko abana ba grand frère hari ukuntu bazabonyurira kumva nasasa mwana ni mwiza Imana izoduheza abana mu izina rya Yesu warangize ngo babigeza gucye basiga amaraso ku bihamambirizo ngo ijuru ngo rirareta mu gicuku cyanyuma amazi Imana irasa ikintu cyose cy'imfura ikintu cyose cy'imfura kiragenda uhereye ku nka ku ntama no ku mbwa nazoga bazabazorora ikintu cyose cy'imfura ngo kugeza ku mwana w'imfura uko Faraho ngo aragenda maze ngo mu gitondo aramuhamagara Mose ari mushaka muhige Mose ahantu hose ari genda ukuri ubwoko bwa ugende ngo amaze warabafata ngo baragenda ngo barebe imbere yabo babona inyasha ngo barebe impande n'impande babona imisozi barebe inyuma yabo muzi iyo story ni kugomba kwica ni ikihe kintu ugomba kwica ikintu cya mbere ugomba kwica ni icyaha ugomba kwica icyaha iyo umuntu akoze icyaha ngo ni igikuta uba yubakiye hagati yawe n'Imana jewe Patrick iyo ncumuye mba niyubakiye igikuta hagati yaje n'Imana ni ukuvuga ngo ikintu kiri hano hano inyuma tudushobora kuganira ariko ni isaba imbazi ngakiranuka kino kintu kiravaho mwige gusaba imbabazi ikintu cya kabiri ni urugomo abantu ikintu ugomba kwica mu mutima wawe ugomba kwica urugomo ni rubi urugomo niko rwatumye imwa naragoye urugomo apana bino ukura forodo ducupa tungaye wawihisha naho jewe nakazi mu kumugaragaro ngaho abantu twabanye baranse apana kuja kunywa ngo ubanze inywa neza utuze inyota naya apana bino siza kubabwire jewe uyu nguyu niyo navuye urugomo ruzarutuma udakora ibyo wagomba gukora urugomo rukakujana mu busambanyi urugomo rukamara kujana ahantu utagomba kuja urugomo rukakugambanira uyu nguyu kwera urugomo uyu nguyu akakugendesha inama ngo uyu nguyu ariko urugomo ni rubi ariko abantu benshi ubu ngubu nimba hari ikintu ucisha abantu ni urugomo abantu baramaranye umugenzi wawe usiga wicamo undi ukamumwica mukamuga ngo uriya yararoze uriya ni umusambanyi uriya nta mavuta bigeza no kubavuga butumwa baza bamutumira umuvuga butumwa nguriya ngo amavuta yarashize ngo yabaye umusambanyi wamufatiye he muyihe lodge
Eto. urugomo ruzarutuma wica mugenzi wawe nabi ariko mana yaje nakandi banarambe boshi kubuguma we biriringa amavuta ekishingo kingiwe nene hatika muzumengano basha muntabwo bangira jewe urugomo ruzarutuma reka kavuge kano nako kagenda bwana safi urugomo nico gituma abantu basigaye bicanamo ukica mugenzi wa mundi ukavuga ngo uriya ngo ntagihagaze neza ngo ntamavuta kigira ukamumwangisha ariko mana yaje mwange uriya yarashize mwange ntaca kimaze uriya urugomo ni rubi ikintu cakane ubwibone bumaze abantu ubwibone urabona udufaranga twa hano hanze utazukorera ariko bwaca Imana kugire neza bakagukandira $100 kuramugenda utakoreye nizo wanasabye rimwe na rimwe ariko ukazwa muzimba tukivugisha abantu usiga wamuca ku bantu Patrick mana yasha abantu nyine ubwibone burabamaze abantu ndi bakivugisha abandi ngo bagize abiwabo hanze pasteur ngo bagize abiwanyu hanze ukamugenda ntuvugishe pasteur ngura ngo numukene ukamubyimba ubu ngubu abandi ariko ubwibone icambere abandi basigaye bakomandinga ibirato kuri Google wo kurambara ibirato za hano muri Caguwa Soweto Nyando ngabo hari abanyamerika baza bakomandinga amakoti yo wowe wambaye agakoti ugiye hano vire hano kando mu kizungu wambaye agakoti uguze imitwaro nimba ari 3 ariko kuramubyimba kuraca ku bandi utabaramukije kurahenga urinde ariko ndamanutse abandi bakobwa basigaye bambara ibirato batereshanije $2,000 bakabituma kuri Google bikaza n'indege wo turaza mu modoka yawe ariko kurasa wishushanya nareke ubwibone bumaze abantu Fisto ubwibone bumaze abantu ko barakohereza utunoti tungahe ugasara wanakorera tungahe tukiramutsa abantu nguriye ngo singomba kumuramutsa wowe urinde umenye kubyitunze bitava muri wowe Imana umunsi umwe kunyaguza hano muri kino gisagara ugasigara uhebeba babandi wakazutuka wiriso baje watuka pasteur baje watuka babandi akaba ari bo bakugira gutemuze akaba ari bo bakubwira bakufasha itonda ikigeze bajya ugenda utuka papa bajya utuka kurumva wo bajya utuka bajya uvuga ngo bariye abantu akaba ari bo bagufasha dutange haleluya ubwibone umaze abantu neza nikufite nibaro tw'Imana yaguhaye dukeye nyugwa nuko dukeya uramutsa abantu basiga uzi ko umwana atagitembera ahantu ngo nugenda muri baraguheza isumu abandi basigaye bahuzwa n'ibiriyo bagahuzwa n'imanza kandi tuvukana mushiki wacu bwe yakoze ubukwe akaba ngo ntakote mwakodesheje cyangwa ngo ntamvutana mwakodesheje umundi yapfa ngo ntamipira mwakoresheje naje mu mpeze mugahurira mu kiriyo abantu ndi bakiramukanya abantu baramaranye muri iki gihe tukiramukanya n'umuvandimwe wawe oye bamukwishemo mwaje guhuruka zukwepo kazuciriye ibimenyetso biranga umuntu ubahe mu buzima bwejejwe ikintu cyambere ngo ikimenyetso kimuranga ngo azahinduka n'umuntu wahindutse uzugira impinduka natize ndarangije uzugira impinduka mu buzima bwawe ukaba mushasha uzuhinduka barya bahora bakuzeho amafuti abantu baza bakubona neza bakavuga ngo uriya muntu yarahindutse ikintu cya kabiri uzawumva abandi neza umva mugenzi wawe wavuze ukumva tiumve z umve izo lettre zose ubusimze ukaja kuri z ariko manaje ndatashe nimushake ejo nzotaye jewe ndatashe
ubutumwa bwarangiye. Uzumva mugenzi wawe neza. Uwanyu navuga rino jambo wumve ko ariko aguvuze. Apana kwa mugenda ukoze ubesha ngo Patrick ngo yarambwiye ngo Beni ngo asigaye asamba. Wumve neza mugenzi wawe. Octave. Taindimana ziringira namba Taindizashira Uzirazanye imirimo ye Agigira barika Igira doreka Ireza ubwenge irindi jambo rya kane tazagirira mugenzi we ishari. Ishari rimaze abantu. Ubwo Imana igiriye neza mugenzi wawe ukaza wamumurarira ijoro ukaja hari umwe watubwiye ngo asigaje mu bapfumu kurarira undi. Mwanyamurenge tazari bihaba ariko ukamurara ijoro kubera mugenzi wawe ukarara ijoro ukamurara ijoro kundi mugenzi wawe. Ariko ishari mubaririmbye ishari rirabamaze bake ishari mu bavuga ubutumwa riratumaze, ishari mu bakristo riratumaze, ishari mu bapasiteri rirabamaze. Jean umuvuga ubutumwa iwacu muri Kadesi nashimira Bishop Frederick umuvuga ubutumwa. Ishari rimaze abantu. Kindi kintu cya gatanu uzawifuriza ibyiza abandi mugenzi wumva ukumva ko ugomba kumwifuriza ibyiza. Ijambo rya karindwi ugomba gusangira n'abandi. Umenye ko ugomba gusangira n'abandi. Kazo umva ko nimba afite 10,000 nimba afite 5 nimba afite ayo afite yose kazana hano kumeza kavuga ngo tugomba gusangira nawe. Ariko usigaye ubwira miliyoni zingahe wenyine ukazimariramo mugenzi wawe ukamenye ko arayo busa, umuvandimwe wawe ukamenye ko arayo busa. Ariko amase utambuke tuzine ndagize ikintu cyanyuma urushirizaho gukunda Imana cyane. Uzurushiriza gukunda Imana cyane ukarushirizaho gukunda Imana. Bwana sifiwe. Ijambo mbasigiye rivuga ngo ugira ico wisha kugira ngo ubugingo bwawe bubeho. Bwana sifiwe. Ugira ico wica kugira ngo ubugingo bwawe bubeho. Bwana sifiwe. Buri hari akantu kaba karakubase ukumva hari akantu kakunaniye ukumva ko hari akantu wegera abapasiteri nunabona n'abapasiteri numva ko turi hano jewe nababwiye ubuhamye bwanje uzunyegenda turagusengera Imana kugira ngo yongere kugarurire ubwiza bw'Imana. Hari ico mugomba kwisha ijambo ry'Imana ribaganze. Amen. Iminota mikeya nimara